Kari boy dorbar ka le panai kuble kit bok kit weng ya ka kongrusita Mary Kurba ka deputy commissioner barim jong kari boy district hadien bakte ka DC barim kalayo ya ka hukum pen kriya kamno na ki bor bahalor ka sarkar jila layalam ya ka kan hunri boy dorbar ha ka apnyo tre kulalum kot doba Briswell sedam presiden rengkat ba RR kan sai makodo chief advisor ka ri boy dorbar lembat kinong senchar sinong bat kwi kwi laban pen kan ma hangni baka kong RM Kurba kalasha pen kriya kam bat kentiu kerdan ya ka ki bor ka sarkar jila cinti kum kawai na ki sekretari ka sarkar jila bat ya ka district la simti do arpit padia u officer IAS banlong kum DC jong ka district bat u balstang simti no nadu ne ka singi ya ka te ka shuki ai beli ti barong kajin kami sih besokia bat kajin semua dan layo dan terus kami juga bat kibok kedua bat kami ya saya akan nanya kemudian kajin suka dong kan kajin pi dan ngadaptang dah kajin semua dan layo banyak dana itu lebih senang lele bat dua yuk leci kadai tingkat kerja senjata dan kami kerja boleh kami ke kanang kius pang bat kanang roinang pa bat bangin light ni jinte jingkong jong ka jingdum dan ni jingbit akan ko ni ko kambu te hilong kipor ki ba ngayo mat bon ki eke bat hilai etep hi te bat nga banga kemen bat da ngayo ya nanti lang ba kita ki eke do nama ba kani ka penklan nga kanang penlong yang ba sempang bat kanang penlong rangba yang ati nangi skmat makin keringan bang nang la ban susu nam ta gajai bendril bat kadi gajai bendril ko jongi ni ban hap song hang ni hap ban pe nam ta jing ham din tang ya ka ba menta hinde ya ka ba shalin de ro siki ban wan hadi pateng jung tena ai boleh ki ba ro boleh ba kau kit pocket ni lang kumju bagi nang ya song sen ka thanri bhoi bar obai ka nang ki da kana ya chakmat ya forward no te da kini khin ka khia ai kuble ya ki baro ki sen ki padan dan hari bhoi patun jo ki sen then sen sama ka jo kuble shi hajar no le pe pi baro kuble tengi ngimla dan tempau songo gitu namar ba aji chakri di pi ko jo ban bhoi ko lais nam tam ko ladan tiba belum hisya belum kai ko phet menya permanent production ila benut siapa pelatih ba kim dai nyok namar ba kapor hi gade dai pi ngimla suban ba dai gada dai gala badang dan dengan kuat ba di sa sitem he gua malam ngimyo kemuki kunga de komisioner ba suju iya gadi ulang demi hanya kita gadi ke ba benut pelat mandadu ubalik hadu ubaheru yang berpindah dengan orang lain ulang siang kemat ulang kaju ia dibaheran yang kita tadi gue ke dor ke dam ke babarok ke baik keren